Ankehitriny moa zay mbola manamafy le resaka hoe halajaza zay ataon'ny marika Tatandraza araka ny fitoriana izay anaovan'ny ireo HVM amin'ny marika Tatandraza. Voalohany ny tenako moa irantsika mahalala José toto Sarla José Severin zay nataony endrikendrehana hoe natao nangalarina marika Tatandraza. Raha dinigny nefa zay zavatra zay tsy marina tena tsisy fahamarinana mihitsy ny antony manamarina zany zao taratasy midiriko délégation ty taratasy ty taratasy midiriko délégation voatampoany amin'ny commune amin'ny Fokotany taratasy iny. Faharoa izaho koa manana karapanondro ampitaona tsara. De fahatelo manarak'izay izay zany olo tsy nangalara fa olona hazo lalagna amin'ny ray aman-dreny mazava tsara. Karaha ohatra zany le fitoriana manao hoe le araky voalazanare manam-pahefana hoe marika Tatandraza zany olo mangalajaza misy zaza 12 avy mananara zay nangalariny marika Tatandraza tsy maripotry tompo tena tsy maripotry ary tsisy manamarina an'izany satria feno proof eto am-pelantagnanay fa zay olo tsy nangalarina ary feno ko proof amin'ny marika Tatandraza fa izy de tsy mpangalatry fa olona tolotra voasonia amin'ny président Pokotany voatampony amin'ny commune voatampony amin'ny président Pokotany fa zay olona azo lalagna mazava tsara ary natolotra hitory teny nagnaragnanay hanambara ny filazantsara ny Jesosy Kristy eto Madagasikara koa ny fanendrikendrehana sy ny fagnodikodinana ny lohan'olo zany hoe fagnodikodin'ny loham-bahoaka hoe mpangalatra igny mpanao kidnapping iny igny olo ratsy iny aoka ry havako amin'ireo mpitsara koa mba mahaiza raha anareo tsy mahaiza tsy mahay raha mazava tsara angamba PVN amin'ny nataony Tanabekily mazava tsara aminareo raha nareo tsy haiko nareo tsy mahay mamaky teny za mino nareo jiaby reo samy fianaragna aby koa efa mahay mamaky teny tsara tsy haiko nareo tsy mahay raha marina izy ndraiky moko misy olo voaozina tsy mahay raha marina de tsy haiko zay fa raha mbola olo mahay raha marina koa mahafantatra mazava tsara fa ireto zaza reto olo tsy nangalarina ary raha nangalarina zay tsy hitinareo mampiaza hitinareo de olo tsy nangalarina ary raha nangalarina zay tsy nanaiky nody fa matoa zay nanaiky nody tena mananara de gala olo tsy nangalarina fa olona nandeha natsitrapona nananay azy antsitrapony odianay antsitrapony toerana filazatsara zay tsy voakaraha mambola zay koa tsy olo karamena fa sitrapo koa noho zany tsy tianay aloha ary tena tsy tianay ary tsy sitraka anay mihitsy ny amin'ny hoe izay atao excuse hidirinare amin'ny lafin'ny politikenareo hidirinare amin'ny lasiky fialognanareo amin'ny resaka ara-politika zany izay atao fitaovana satria zay mbola tsy zay tsy mpanao politika zay olo tsotra olo tsy mpanao politika fa olo mpitory filazantsara zay ka zay nefa ataonareo excuse andeha hidirina amin'ny politika adinareo sy HVM sy TGV any no ampidirinareo anay fa zay ndray kosa manana zo zay anogno olo zay toananay tsy haiko na afaka zany na ohatra anogno HVM moa zay manogno HVM raha tia anogno TGV moa zay manogno TGV sapidinay zany tsy afaka aniry fa le hoe anareo zany zay marika Tatandraza manodikodin'olo de igny amizay zany entinao anagnabaraky ny radio entinareo hitifirina ny mpanao politika entinareo anaratsina ny antoky hafa entinareo anamborona ny olo hafa resaka ady politika le raha zay tsy miditra amizany ary tsaroanareo fa raha zay edy jovavolombelo eo fitsarana hova baraka anareo de na mahafatsitsidikinay le courant zay obolagna anay zany basa ty fikava efa tsy kavarangaranga le raha zay zay hatsonareo hoe tegna marina ve nangalarina sy ray aman-drenay hatsonareo de hovabaraka nareo zay ary tena hovabaraka ny antony feno proof andahy eto am-pelantananay fa feno proof aminay fa zay olo tsy nangalarina ka noho zany de fangatanay tsotra fotsiny de velo moramora le raha aoka hajanona le resaka fialognana avake azo atao zaheno resaka adinareo azo atao excuse zay madiniky azo taonay tohatra fiakaranareo zay hoe izay de hitsanareo fotsiny hitsanareo zay madiniky de indesinareo andragasana le olo tsy takatrinareo efa nareo zay tsy mahataky de midipety tsara amy tsy fahatakaranareo anareo tsy mahatratra le olo ampetsa amle faiblesse nareo efa reny faiblesse nareo de faiblesse zay efa tsy afaka andraha be zany fa rehefa ty faninana de manaova bebe koa fa tsy afaka agnenjika ny hafa amin'ny atao fitaovan'olo zay zany tsy manaiky an'izay mihitsy zay ary tena tsy sitraka anay zay koa mbô azo atao resaky fanendrikendrehana an'izy fiainatsika malagasy ry havako
fa atao fitsiragna marina le raha, atao fahamarinagna le raha, azo atao resaka koa atao ambadiabadika resaka kolokolo sisa resaka coup d'état. Izao ny mitovitovy amin'ny coup d'état karazana hoe tsamborina le olo de iny amizay gajenaria de fa taklevagna mihitsy le olo atao fomba tsy halasa azy, zay mihitsy mampahandro zao Madagasikara atsika zao. Le kofa lasalasa kely olo anankiray de taklevanao de nizay mahantra amizay manko firenena. Le olo le tanora koa hiakatrakatra kely le olo de taklevanao. De olo mpamosavy, mpamoery, mpamon'olo, mpamorakasa, mpangalatra maso, olo mpanao zavatra karan'izay. De fagnentanana anahy fotsiny toetra ratsy zavatra ialana re farany de farany de mangataky zay hamonjy raha resaka fitorinana re io ity taratasy manamarina fa tsy nangalarina olo itinareo ary za hitinareo za le olo natao nangalarina tana Bekily nisy anitrangan-javatra io tana Bekily tamin'ny volana juin. De profony zany chef Kennedy de CB Bekily district Bekily profony zany ary mahafantatra za tsara ohatra mijery zao zavatra zao izy ny gendarme tany Tamatavy tany Fenerivo tany Mananara mahalala za hitinareo ary henjare tsara za profony zany za tsy nangalarina ary mbola miporofoko tamin'izareo zany fa za tsy nangalarina fa zareo olo voavidim-bola satria ny karamena zay tamin'izay fotoana zay na de volanay mbola misy lasany zare nanagnatriny tagny aby de zay olo mboza tandalagna izy mbola tsy namenare hanigny aby tandalagna nomboka tasona rano vongo zay jusque tamananara tsy namenare hanigny de onareo hoe tsisy vary tsisy karaha zao de vola tazominare fô tamizay za moa tsy nalabaraky nare be loatra satria izy faiblesse nare mbola raha mahatonga mangalatra koa moa tsy managna fa izy fotsiny tiako atongavagna hoe aoka zalan'ny kolokolo aoka nitsindry hazo lena ampy ny fanentsindrina fa aveloha hatreoky le fanentsindrina fa avelohany sasany mba nihevitra avelohany olona mba nivonina azy zay tompoko de metraka mandrapiana amitsika sotra tompoko mahakasika maty fangaza.